ye rona le mpitsa jwang ha ke ntho e lona ntho ena ke ntho ena senthane ke tshwana le corona virus ke tsapa mohupi ke nyatsa go batho ba bokaneng ga le ka le ba le kgolo le tseba ke a tenea ke kwala dikolo le dikira ke mekete thise motho wa corona matsatsi a 14 a ke a kata ntse a phela tou la mohupa wa nkgono ke tsanya le kodilo ke re tse a lolo ke tendetse ke tala ke tile fatshe matlare ana no ntsha modumo ke o tsitsilela sengwathana masutsa ntho ya peilwe mkaleng yana se hauso se tutisa ya metatso ke utya sephiri ke bina mokogoto pinyane ya bontate phakile wa madingwana gotla bopepele bo tutisa ya hae galefo segaba makatsa batho semake a gata dipshamate kgomo ya lethapisana mogele ke bona tlafatsa ya hae tlase ke hloba gwale ke botha le dikgaitse dinna bana beso ba lala ba samme marumo go botswa le nthati ya ba utwa mokupi ka ntle a ba ntshose jalo ka disanne ga ba nyagela monyako ba tseba botlhale ba bolofa ba latse diposo tshwene e ba pallang ga bo bona ba e tshwara ba e fasa ka pentelousi ba e fasa o tloa le nnabete ba tsosa mmago tswa mo etsetse go ba tsee mona tsa gae nna ngwana ka kwata o e phutla ka boduma ga ya duya ka dibolo masong ke hodisitswe ke setswala mmeng gono mpontsheng le yanyawa gathebane ke yana nang huta o pheya lesheleshele le lona le ntse le tseba gore nkgono ngwaneng wa mogadi ya ka o bolaya ke ne ke le lebolotsana yona polopotwana bonyaneng ba ka ke le lesea ke nkga mafi ke sa tsebe letho ke ipapalela mosemeng ke sena le motswato ke sena letho ke sena letho nkgono wa ntsipa ka thothelwa ka talwa ke moya ka feelwa gafetsa a ntshwenya motogo wa nkwaietsa sebakanyana tsa pota habedi ya gagwe ya thala ya boela mo setlhelong fatlhego sa ela kgotso ya tlaya gape bošanyaneng ba ka ke disamanamane le dipudi tse nang le maditso bommaditsekena le bommalenakana ke tola ka gatamping ke etsa metlholo ke tenatse ya kodwana di le mahetleng thabela le gopane le yona metswalle ya ka ke bopa dikgomo ke bopa dipega ke sena le motswatwa ke sena letho go le monate kgotswa e gena bagolwane ba nkgemetsa ka phafo ya keleketla keledi ka talwa ke pelo kgongwana ya sutwitsa magama kgotso ya senyea go ba gobenyana tsa pota habedi ya gago tsa botswadi kgobe kgotso ya gena gape botlhankaneng ba ka ga ke le ditshika-tshika ke le dipotongwane gadi ke ikutlwa matla ke sa natse motho ke sa natse letho ke ana selo mogana megumo kgotsi ya mpota ka moga wa fetela motsheo a gata ya mepalesa e monkwa o monate ka talwa ke kgalefo ka fufulelwa ga dula manjwana ga repitwano wa kgotso ya gena pelo ya utlwa monate monneng ba ka ke le hakaditala ke nkga bothekule fukile bonela gaufi tsela di buleile pelo e tletse letlhogo e uba e leketla melo ke a betla santša o thetsa mawatla ke gaga dikgolo ke gaga meleko ke sena kgotswa ke sena khutswa moyeng wa ka ke nyakotsa melomongkwa e penyapenya sa mokana e ka gonkga podio kgona senkgela magana modimo o motšhagapela wa gale a tadimago ba tata matšholo a tadimago ba ke ona go bopa masea moloko o motšha matuma ka nnete dumedisa masea o wa ke kgotso ana makgeku wa ginya wa etse moseme wa ginya wa phesela ke santa le kopo a se jale tšhefu a se jale monatša taba ga ke a fetoa e ntse le tsamao bane ngwana ka semoko ka bina ga monate ka ba ka gopola ke gopotse ngwana ka tsuba le ntate nthunya wa ga nthunya ke botsitse ba sepiri ngwana ka motsopetempa wa bo motšhidi ka botsantate ga mathola bosengela ko sena le madi ga itsedi ya moleboeng batho bothakadi ya thota sefata mangwape botsotsa ka ga ba diagame ke tloa moo ke bolutse magama ga ke le tseleng ke thola ka lengwalo ga le ya tekenwa taba tsa lona di re bokwala ke ba e ngaka ga o tsebe gopola botona le